الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga tay manghud ko ang Islam, pudji iban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sa taod-taod pagsarang sukul kaniya, amuin masimasin naman kita niyo dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu nikmat, amo na in nikmat kabuhi. Sawab na ayari pa kita niyo hadunya, yari pa katutan niyo in pagnapas, yari pa katutan niyo in mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sa lagu-lagu nikmat, hamanga sila manusia, pia bidda sin Allah subhanahu wa ta'ala, din hakatan pia panjari niya, amo na nikmat pag-iman. Sabab mataod mga manusia, bilyon manusia din di hadunya, sa nakabidda in mga sila bar-iman. Iban na sin mga sila muslimin, amo in nagulal muslim, sumagawa, aun mga sila nagulal muslim, sa wala nila hinang hindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillah in kita niyo nakalamod iban tarbilang din ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagtataat iban miyamagad ha mga diakan niya, iban limalayo din ha mga pianglangan niya. Iban magsarang sukul kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan nikmat, amo indihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga ini suway na to pagmuhut-muhutan, iban suway na to usalon siya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in mga ini, in mga anggaw takbaran na to, in mata, in tainga, in siki, in dila, in katan ini dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya usalon kato taniyo, amo in hakarayawan, atawakan aun mumpaat niya. Bianasin mata, kumita, pa mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga kabasaran niya, iban sin tainga, dumungog Quran, iban sunnah, iban sin mga aun kamumpaatan niya. Lamig kanin lima in siki, in katan ini indila, mamisarah, pa amo in parkala, bisara amon in Quran, atawakan sunnah, atawakan mga bisara aun kamumpaatan niya. Bihat to mga tay manghud ko agama Islam, in mga anggaw takbaran na to usaluntan yun ini pakarayawan, hasupaya di siya mahinang kuntara na to hasusungon haadlaw akhirat, sumaksi siya haamo in tao nagdarakan niya bang uno namayan in nahinang niya den di hadunya. Mahuli marikitan nyo pa amo in topic tanyo, amo na in sulga siya sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga ipon niya bar-iman. Mga tay manghud ko agama Islam, agfarmanin Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Diakitan sin Allah subhanahu wa ta'ala, intiap-tiap dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin suwaitan niyo agaron, iban malagbo in kapaiddahan niya, may tagitan niyo diak sintuhan, aw nini karayawan, atawakan aw nini kapaiddahan, sababin Allah ta'ala di siya mangdaak buat malengkan in katan yaon hikarayaw, di mangdakin Allah ta'ala hikakang ikato tadi. Pagkuanon day sabihin nito, pagkadyason atau diretso dyan. Minsan dito dyan, di ko na butanan. Pagbutanan. Pagbutanan mga 5 minutes, biya to mga 10 minutes. Actually kita magundong. Nagfarman ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag-uus-us kamo, o kamo mga manusia, o kamo mga bar-iman, pag-uus-us pakain, ila magfiratim min rabbikum. At ina mag-us-us kita niyo maun pakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At ina mag-us-us kita ni huminang sin ibadat, huminang sin karayawan, hasupaya madawhat taniyo in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibanin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatin arduha, ibanin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala in lakbang niya, as-samawat wal ard, biya sin lakbang sin langit, mari pa dunya. Allahu akbar.
siya sadya yato sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila uiddat lil muttaqin, ha mga sila nagmamabuga kaniya, ha mga nagtataat fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin huminang sindia akan sin Allah iban himalli limayo din hakatan pianglangan niya. Biang biad to mga tay mangod ko ka Islam inlakbang sin sulga biasin langit maripadunya na biadin na baha inamuin haba sin amuin long ta sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu ato lakbang sadya, ha lakbang sadya bi ana sin langit maripadunya na biadin nin haba sin dunya sin jannah tawakan sulga siya sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga ini darantan yu pagkarunguhan iban siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala farman niya iban hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sulga in ini hasupaya in mga sila bariman amun tumuyo sila magibadat, tumuyo sila magijtihad, magtuyo sila, magluog sila amuin huminang sin mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab aun hati ni tungbas sa laggo aun hati ni tungbas siya sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan sa jamanu siya amuin dumihil tungbas magtuin mga manusya mag-us-us huminang nabiadin na babang tumbas din Allah subhanahu wa ta'ala ampain Allah subhanahu wa ta'ala di siya magbalubasin janji niya iban tunayon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga janji sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon niya nagiibadat kaniya. Mga bariman mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala ini nakabutang siya long sin mga kaulama antanyo ha 7 lapis langit hatas sin 7 lapis langit ha al jannatu fi a'la 'alliyin long Sheikh Uthaymin rahimahullah. Nakabutang siya akat pinakamataas taas sin 7 lapis langit. Iwan ingaton tanyo in amuin gate pagyanon at tawakan lawang sin sulga. Amo na nasabot hadis ni Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannati 8 abwab in sulga 8 in amun long tagate niya tawakan lawang niya fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saibun. Atinya aun pagyanon hambuk lawang ini den ha mga 8 ini amunain ar-rayyan wayroon makasud halawang ini buat malingkan amunain sila magpupuasa. Pakuwos inlago sadya sinamo in gate ini sabot desab hadis muttafaqun alay innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina makkah wa hajar atau kama baina makkah wa busra. Nah in amo in lakbang sadya sin gate ini sabin gate ini dua in lawang niya dan gitungan sadya namun siwi-siwi sin dua lawang magdagpak yaon biya siya layo a Makkah maun pa Basra. Allahu Akbar. Pausat to mga tayo manghud ko ka Islam hawak tuman amuin dahon na sin mga malaikat in mga sila tausulga pa gate ng tapalawang sin sulga. Nagfarmanin Allah subhanahu wa ta'ala wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara. Waktu dahon na in mga sila amuin nagmamabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon niya mattu pa daig sin sulga mattu palawang sin sulga in kaunan nila zumara in kaunan nila ay jama'at nagtutumpok-tumpok sila hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha sambil yuqabna kanila sin kamalaikatan in lawang sin sulga wa qala lahum khazanatuha mamung na in amuin jarah malaikat sin sulga yaun salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum kasadjahitraan atina kasalamatan kaniyo mga kamu tau sulga iban sarayaw-rayaw tungbasan kaniyo amunin sulga amuin sung niyo surun sabab mayta ini ni resulta dirihilan sa sadya sin Allah Ta'ala sababin kakahinang niyo dendi adunya
suci, iban malano in pangatayan niyo, nagmamabuha fa Allah Ta'ala, naglalasa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban inaangkaw tabaran niyo, miyamagad fa Allah subhanahu wa ta'ala, na sa laggo-laggo. Tungbas day sab amunin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, fadkhuluha khalidin, sud na kamu, salama-lama na kamu, halam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa siya to nagbayta aray sabiin nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadith niya. In kaunan sin mga sila tao sulga, bang sila sumud na, tawakan pasurun na palam sin sulga. In kaunan nila nagsasahaya in pamayhuan nila. Allahu Akbar. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin tadkhulul jannah. In panagnaan tumpukan, amuin sumud palam sin sulga. Min ummati, din ha mga ummat ko, ala suratil qamar laylatal badr. In pamayhuan nila nagsasaya, biasin sahaya, sinamuin bulan damlag yaon. Summa alladhina yalunahum ala ashaddi najmin fis samai ida'atan. Iban in sumuno tumpukan, biya sila in pamayhuan nila, sawab sin kuyag nila, amuin sumud, palam sin sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pamayhuan nila, nagsasahaya, biasin sahaya, ala asyaddi najmin, biasin sahaya, mas masawa pa, mas masahaya pa, dain sin amuin bituon, hataas sin langit. Pakusat to mga tayo manghud ko akam Islam, makasudmanin mga sila, o sulga, palawm sin sulga, nagtatakad na in sulga nila lawm, malawm sin mga kaulaman, bang ingan niya, ni Muhammad, ingan sin sulga niya Muhammad, amuin bakon siya sin sulga niya, o sa tuwang pasyadahon, palawm amuin sulga niya, amuin khas, para kaniya. Napakusat to mga tayo manghud ko akam Islam, dito man siya alam sin sulgaan niya, siya sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbaya-baya na siya, bang uno in kabayaan niya, bang uno in inumon, iban sin kaunon niya, in pamaybay niya kakitaan niya na, in hurulain niya kakitaan niya na, in amuin suwa niya kakitaan niya na, in mga katan, amuin tutungbasan, iban kainginan niya, kasusuban niya, yatto narito katan. Iban in pagkaon sin mga sila tausulga, biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa amdadanahum bifakihati wa lahmin mimma yashtahun. Siya saddihan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila tausulga, bifakihah, yatto nakatan, in jinis, lang ta jinis babara pa amuin fakihah, amuin bungang kahoy. Nabang din diha dunya di maitong, in taod sin bungang kahoy, nabiya diin nawaha. In bungang kahoy, dito alam sin sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan walahmi mimma ishdahun, walahmin. Amuin din ha mga unod, kaunod-unuran. Biya na sin din di ha unod, sapi atawakan manok, atawakan unta. Aun day sab siya sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasusuban sin mga sila tausulka. Iban sin pag-inom, sin mga sila tausul ka, amunin alak, sa in alak dito, bukod biya sin alak din diha dunya. Iban sin kafur, iban sin zanjabil, lialamuran in alak dito, ataw kan inuman, sin dito halawm sin sulka, sin kafur, iban sin zanjabil. Iban nagbayta in Allah subhanahu wa ta'ala, yatufu alayhim wildanum mukhalladun, in mga tausul ka, yaglilibutan sila, nagkikidmat kanila, in mga sila bata-bata, in mga bata-bata usog, log sin mga kaulamaan, kaywanan, long nila amon bata-bata, amuin miyatay, den diha dunya, amuin wayron pa si mangputin pangumulan. Long sabsin kaywanan ulama, amuin bata-bata asal biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, tausulga, amuin maghidmat. Uno-uno yung kababayaan, sin mga sila tausulga, anytime lang tatawakon sila, maghidmat kanila. Wildanum mukhalladun, amuin mga bata-bata, di magkapinda, di magkalaas, masi-masi lang tain in pamayhuan nila, nagsasahaya, hingin paisan nila malado, iwan sin tamungon nila malano, malingkat. Amuin tuin mga sila kabata-bataan, amuin maghidmat.
Aun hikmat din di may ta pini sin Allah Ta'ala maghidmat long ta bata-bata. Sabab na in bata-bata amuin din di dunya long ta di kita maluman ha. Bangkit bang mga bata-bata yaon di kita maluman mangdak kanila. Iban ikaruan niya in mga bata-bata minsan lang tabi mga sumud palaong bilik ta. Yatto kita nagkakadiban sinasawata. Na di hikaluman pasal bata-bata amuin way pasimangput yaon. Na amoy at din hamang hikmat siyabot sin mga kaulamaan na to ang kan pini sin Allah Ta'ala maghidmat amoy bata-bata usog na piaglilibutan in mga sila tausul ka sin mga bata-bata ini naghidmat kanila bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in nagdara sila ini long tabi mga sili-sili at tawakan mga baso-baso pitsil hipo sin amuin pagyanon alak amun alak dito halom sin sulga siya sadihan sin Allah Ta'ala liyalamuran zanjabiri bad sin kafur nabangin alak din diha dunya makahilo at tawakan makasakit na in alak dito halom sin sulga at tinadi bukon biya sin alak din diha dunya damikyan in mga kapanyapan sin mga sila tausulga asal yan biyabay ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in amuin pangari-ngari biana sin pagyanon pagtawa ko amuin lang ta bracelet in mga galang iban sin mga gantong liog in mga singsing sin mga sila tausul ka dain habulawan iban sin pilak iban sin musa musa nabang din diha dunya mahal ka in bulawan pilang kasusuk yaw mahal ka iban tiyataw hiyal ka an sin mga sila manusia bat maling kanin dito alawm sin sulka Allahu Akbar in sin turon mo bulawan in galang mo biya mga pila kilo bulawan yaon in gantong leog mo in singsing in kadinisan in anting-anting mo bulawan niya to iban sin pilak magpipi na ko sa sedya to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kay damikyan in mga tamungon sin mga sila tausul ka amunain harir amunain pagyano nila silk amuin sa lingkat-lingkat tawakan sa halga-halga na sarayaw-rayaw na amuin tela at tawakan panamong siya sadya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibanin bay in kabayan sin mga sila tausul ka siyabot sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah in bay sin mga sila tausul ka dain habulawan bulawan in dingding bulawan in floor niya bulawan in amuin bubong niya Allahu Akbar bulawan in mga kapanyapan in mga lamisahan, in mga bangko, in mga lay, in mga suro. Allahu Akbar. Iban aun day sab den hapilak. Amu in bay niya. Made den hapilak. Den ha amu in musa. Nag-iingat in mga kabayan nila. Allahu Akbar. Iban halawm sin sulga. Aun siya sadya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin suba. Aun suba naggano dalawm sin sulga. Upat in jinisan sin sulga upat in suba siya sadya sin Allah Ta'ala sin sulga. Panagnaan niya fiha anharun min ma'in ghairi asin. Amunain suba dain hatubig ghairi asin. Amu hindi siya magkapinda. Di magkapinda in hamot niya, di magkapinda in color niya. Bukon biya sin tubig din di hadon niya. Pila adlaw yaon magkapinda hatawakan magkapinda in hamot atawakan amoin dagbus niya. Ampain in tubig din dito halam sin sulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di magkapinda in hamot masi-masi lang tamalanok sutsi iwan sin kasusuban sin mga sila magiinom kaniya. Iban ikaruan niya wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu. Iban in suwa nagaanod amunain den halaban den hagatas lam yataghayyar ta'amu di magkapindain nanam niya. Bukon biya sin gatas den diha dunya pila adlaw yaon magkabalus siya ampain gatas din dito halam sin sulka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di magkapindah masi-masin hamut niya, masi-masin lano niya, masi-masin sarap niya. Gaman magsasarap in gatas dito alam sin sulka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hikatunya amuin suwa nagganod alawm sin sulqa wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Den haalak ladzatin lisyaribin, hati niya masarap hamanga sila magiinom kaniya. Angkan mga tay manghud ko agama Islam, hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala inalak din dia dunya. Sabab makahilo, makasakit. Ibanin in khamar, umul khaba'ith. Siya na ina sin mga amuin kangian. Sabab bang in tao mahilo, malawa in pikilan niya, nakal niya, na mahinang niya in mga uno-uno na amuin kangian. Iban hikaupat niya, amuin suba nagganod halom sin sulqa wa anharu min asalin musaffa. Amuin din ha pure honey. Pure honey. Bukon ba asin din di ka to tanyo liya lamuran tuwig at tawakan liya muran uno-uno na. Hindi to pure honey. Amuin di magkawalos, di magkangi. Amuyat to mga tay manghud ko agama Islam. In mga ini siyabutin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin Rasul niya supaya sumub in mga sila mu'minin, in mga sila bangsa Muslim, magtuyo sila mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in kahoy halom sin sulqa sin Allah subhanahu wa ta'ala in laggo niya, inna fil jannati la shajarah yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata sanah la yaqtauha aun hambuk. Den mga kahoy dito halom sin sulqa yasiru rakibu amuin daganun sin hambuk magkukura lang ta. In laggo niya fi dhilliha dumagan siya dito ha amuin hasawm sin kahuyaon mi'asana hangga tahun la yaqta'ha. Atin niya di niya matalus atawan di siya makasampay biat to laggo sin amuin abuksad ja kahoy dito halom sin sulqa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban mga tay manghud ko agama Islam, aun siya sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila kausukan amunain hurul ain. Hasabab sin pagsabar nila, iban sin pagtuyo nila, amuin di sila huminang sin mga maksiat, di sila sumuok, pababae bukon nila kamahram. Iban di sila kumita, pababae bukon nila kamahram. Na aun siya sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, walahum fiha azwajum mutahharah. Papaasawahon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila kausukan, kausulqa, amunain kaasawahan hurul ain. Ampain mga hurul ain yaon sa lingkat-lingkat babae, malingkatin gimpaisan nila. Bukon biasin babae din di hadunya, malingkatin tamungon nila, di sila magkalaas. Wa hurul ain kaamthalil lu'lu'il maknun. In mga hurul ain yaon, biya sila kahantang amuin musa yaon alawm sin amuin bubutangan niya. Nagsasahaya, maputi, wayron biya mga salla-salla nila. Iban, sifat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alayhi hadis niya, bang makakari in hurul ain, padunya, mahipo, sinsahaya. Lanyap sin sahaya in dunya ini. Iban lanyap sin hamut sin hurul ain in dunya ini. Iban hambuk sadya amun tirong sin amun hurul ain yato mas mahal ka pa siya din sin dunya ini iban sin luon niya. Allahu Akbar. Iban in mga sila tausulqa. In pangumulan nila sabot sin hadith katluan. Atawakan katluan tagtu in pangumulan sin mga sila tausulqa. Iban sin kusog nila, lipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala pahanggatus kusog, sinambo kusog. Kusog nila, kusog sin nila kumaon, kusog nila minum, kusog nila amuin lang ta, kusog sin syahwat nila, lipaton niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban mga tay manghud ko agama Islam, daytaan kita ni sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in kaunan iban sin kahalan sin mga sila tausulqa. Iza dakhala ahlul jannati al-jannah, apabila makasudna palawm sin sulqa in mga sila tausulqa, yunadi munadin aun na manawag tawag alawm sin sulqa,
laong niya, inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan. Bunal tuod, o kamu tausul ka, in kamu yan din doon halom niya, an tahyaw, at niya, buhi na kamu, salama-lama, fala tamutu abadan, di na kamu mapatay salama-lama. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Bunal tuod, o kamu tausul ka, in kamu yan, masi kamu, masambuin pamaranan niyo, di kamu magkasakit, salama-lama. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan. Bunal tuod, in kamu yan, atinya di na kamu magkalaas, masi kamu, in pangumulan niyo, bata bago, di na kamu magkalaas, salama-lama. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Bunal tuod, o kamu mga tausulgain kamu yan, atin niya magdul baya na kamu sin mga ni'mat, sin mga kasusuban niyo, wayroon na bugtuan, wayroon na hundungan in mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin sulga niya. Allahu akbar. Iba ni na halom sin sulga, mga tayo mangud ko agama Islam, wayroon na karungan tanyo bisara mangi, bisara mga lukat lambi, iban bisara mo in wayroon makna niya. Nagfarman ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Wayroon na karungan bisara, sin mga tausulga, amun bisara mangi, bisara lukat lambi lang ta, bisara bukon marayaw, bisara puting, wala kidhaba, wayroon na puting karungan halom sin sulga. Iban hinahalom sin sulga, la yarawna fiha shamsa wala zamharira. Sabot sin Allah ta'ala farman niya. Atinya di nila nakakitaan in amuin paso sin amuin in suwa bukan ba sin din diha dunya mapaso in suwa angkan nakita ni maghinangbay supaya kita ni di kapasuan iban di kita ni kaulanan ampain dito alam sin suwa di na to na di na amuin kana naman in paso sin suwa atinya wayron na paso sin suwa halom sin suwa wala zamharira iban di na kana naman in amuin hagot wayron hagot alam sin sulga bukon bi asin din diha dunya bangin mga hula amon nag-snow yaon nalando mahagot in kahalan nila. Iban in kahalan sin mga sila tausulga muttakiina fiha ala al-araik, nagsasaday-saday sila hamuin kukulangan nila, kukulangan nila in kantil nila sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, batainuha min istabrak, din ha istabrak in amuin batain, in amuin halawm, amuin bang yan tiyan sin amuin kama, halawm sin kama yaon. Bukon pa amuin long tasipat sin Allah Ta'ala in amuin gua sin kama. Den di kato in amuin takasadya design, amuin gua sin kama, amuin malingkat gua sin mga badyo, tawakan tamungon, atawakan uno-uno na bihayan. Na sipat sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala amun pinakamababa. Batain in amun halawm niya min istabrak. Amun taka-design siya, taka-color siya, colored siya, malingkat siya kitaon. Na biya diin na, bang amun at tinlawm niya, biya diin na marin amun guaan niya. Biya din na marin style niya. Napagkadin diha dun niya, in mga lawm sing kamayan, wayroon na design niya. Puti biya yan at tawanon na, wayroon na design. Aun na design ng guaan niya. Na sipat sin Allah Ta'ala in kama dito alam sin surga batainuha in laum niya bin istabrak den ha istabrak atina aun siya design malingkat siya colored siya yan ampain iwanin mga sila tausulga in kahalan nila la yabuluna fiha wala yatagawatun in mga sila tausulga di na sila magintaw di na sila magihi la yabsukuna fiha wala yamtaqitun di na sila maglura iwan di na sila amuin magsipon yaon. Di na sila pagula pa yun. Iban in tausulga, wala amradun, wala ta'abun, wala nasab, wala hammun, wala ghammun, wala haznun. In mga sila tausulga, salama-lama di na sila masakit. Bukod ba asin di masakitin uta, masakitin sikita, masakitin tiyanta, indit to halom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na sakit ka na naman nila. Wayroon na kasusahan ka na naman nila. Wayroon na problema. Damikyan, di na sila malaul, wayroon na laul ka na naman nila. Allahu Akbar. Iban indito alam sin sulga, di na mag-anak, wala haydun, wala nifas, in mga kababaihan.
wala wiladah, di na sila pagnipason, di na sila paghayron, in mga sila kababaihan. In sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, kompleto, wayroon kulang niya. Iban yatto nakatanin lingkat, wayroon nangi niya. Iban yatto nakatanin hamut, at wayroon na baho kahamutan sin mga sila tao sulga. Wayroon na aib, wayroon na aib kakitaan nindito alam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nindito alam sin sulga sin Allah, wayroon na pagkalo, wayroon na pagjingki, wayroon na pag-igil sin mga sila tao sulga. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Iyon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawang pangatayan sin mga sila tao sulga in igil, in mga sakit. At inalanuan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, inamun pangatayan, sutsihun na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sila mag-igil, di na sila mag-jangki, di na sila magselos. Iwan in pangatayan sin mga sila tao sulga, biya siya hambuk pangatayan atinya, biya hambuk katanin pangatayan sila sin pangatayan nila. Hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. In pangatayan sin mga sila tao sulga, biya sin pangatayan sin hambuk tao. Iwan sin pangadatan nila damikyan, marayaw in pangadatan nila, wayron na pangadatan manghi dito halam sin sulga. Wa akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid. In pangadatan nila, biya sin pangadatan sin hambuk tao. Iban in hulas sin mga sila tao sulga. Iban in dito tao sulga ay ngaton tani wayron na ihi, wayron na pagintaw dito alam sin sulga, wayron na sial, wayron na hammamat salam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron na baho kahamutan sin mga tao sulga. Damikyan in amuin makaon sin tao sulga, mahinang nakuman siya hulas, warashuhum al-misk, mahinang siya hulas, sa in hulas siya on bukon mawaho biya sin din niya dunya, in hulas siya on misk, kaya tanin misk amuin sahamut-hamut na amuin perfume, bang din diha dunya sahamut-hamut na perfume, kolon din diha dunya, sa indit to alam sin sulga, amuyatin kahamutan sin mga sila tao sulga. Iwan, mga tayo manghud ko agam Islam, halom sin sulga sin Allah Ta'ala, nagfaraman siya lahum ma yasha'una fiha waladayna mazid. At inayatto na in kainginan, iwan kasusuban sin mga sila tao sulga, halom sin sulga, sa aun pa hirihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mazid, amuin ganap. Iwan sin long bonus, atawakan sa taas-taas pa, atawakan sa lagu-lagu pa, nikmat diril sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunain kakitaan sin mga sila tao sulga, in nagpapanjari kanila, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, ngayon tanyo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun kakitaan tanyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, amun nagpapanjari kato tanyo. Naghadisin Nabi nato Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala ahlul jannatil jannah, apabila makasud na in mga sila tao sulga, palom sin sulga. Qala, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, mamungnin Allah subhanahu wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum, puno mabaya pa kamo ganapan ko in mga nikmat ini. Fayaqulun long sin mga sila tao sulga, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukon kalong niya piyasawa mo na in pamayhuan namo. Bukon ka amuin piyasud mo na kami palom sin sulga, iban piyalayo mo na kami din hapina ka jahannam. Nalong sin Nabi nato Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fayakshifu alhijab, iyon na intampan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan na sin mga sila tao sulga, in Tuhan nila mo nagpapanjali kanila, amo hindi nila kakausan din diha dunya, sa sumagawa dito halom sin sulga, magpakita ni Allah subhanahu wa ta'ala, sama u'tu syai'an ahabba ilayhim, wayroon na sa laggo-laggo, atawakan salasa-lasa kanila, ha mga sila tao sulga, amo na minan nadari ila rabbihim azza wa jal, amo na in umatod sila kumita, fa Allah subhanahu wa ta'ala halom sin sulga niya. Allahu akbar. Rawahu Muslim, hadis din kan Suhaib ibn Sinan ar-Rumi. Iban naghadis sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li ahli al-jannah, mamungin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahli al-jannah, o kamu tao sulga, fayaqulun, in mga mamungin mga sila tao sulga, labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Fayaqul, mamungnin Allah subhanahu wa ta'ala, hal raditum, o no magrida na kamo. Fayaqulun, mamungnin mga sila tao sulga,
وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. Unulong niya, may kami di magrida. Sinyari na dihil mo katanin mga dirihilan nikmat. Haway roon mo dihil. Hahisiw-siw na hambok din ha mga ipon mo. Atawakan piya panjari mo. Fayaqul, ala u'tikum afdala min dhalik. Yung sinallahu ta'ala, unong mawaya pa kamo, dihilan ko sin sa laggo-laggo, atawakan sa rayo-rayo din doon. Fayaqulun, mamong na mga sila tausul ka yaon, Ya Rabbi, ayyu shayin afdalu min dhalik. Uno palong nin malaggo, din dito. Naalong sinallahu subhanahu wa ta'ala, Uhillu alaykum ridwani fala ashatu, ay fala abghadu. Hiyalal ko na kaniyo, o kamu tausul ka, inrida ko, hati niya magrida na ako kaniyo. Magrida na ako kaniyo, salama-lama. Fala ashatu, ay fala abghadu. Di na ako mag-ama. Atawakan, wayroon na bungis. Iyon na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wayroon na long tabung si sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di na mag-amay na Allah subhanahu wa ta'ala lahum sinsulka mga ipon niya. O surun niya palahum sinsulka. Alaykum ba'dahu abadan. Di na ako long niya at niya mabungsi. Di na ako mabungis. Di na ako madugal. Salama-lama amuin inrida ko kaniyo, inlasa ko kaniyo. Den di halawm sinsulka. So amoyat to mga tay mangud ko ang Islam. Sa laggo nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. In kakitaan sin mga sila tausul ka. In Allah subhanahu wa ta'ala. Intuhan nila. Ampain pamayhuan sin mga sila tausul ka. Yawma idin wujuhu yawma idin na'imah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Wujuhu yawma idin musfirah. In pamayhuan sin mga tausul ka. Nagsasahaya. Sin nikmat. Nagsasahaya sin amuin kug. Nila halawm sin suka. Kakitaan nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Iban paling katun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pamayhuan nila. Bukon biya sin dendi hadunya yung kita niyo magkalaas, magkapinda. Aw naib taniyo. Ampain dito halawm sin suka sin Allah. Salama-lama na in mga sila tausul ka. At niya maglilingkat. Magsasarap yung mga pagkaon. Iban sin maghahansam. Atawakan unong-uno na inkatan. Kasusuban, iwan sin kababayaan sin mga sila tausul ka, irihilyat to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na mga taymangud ko akam Islam, suway tuod kita niyo magmuhot-muhot, suway tuod kita niyo magtuyo, huminang sin mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, amurainin maksud na niyo, may kita niyo piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, maripadunya. Iban amuinin kasanyangan taniyo din di hadunya. Amunin huminang sin ibadat. Huminang sin diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Nahl. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Isiw-siw huminang sin hinang marayaw. Sibuk daka din hakausukan iban kababaihan. Wa huwa mu'min. Iban kaunan niya mu'min fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpaparat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nagpaparat saya siya. Pa mga diakan sin Allah ta'ala farat sayahun. Fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Iban unin tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga sila ipon niya. Buhiun sila atau dihilan sila kabuhi. Hayatan tayyibah. Sarayaw-rayaw na kabuhi. Iban hadlaw akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iwan sa laggo tungbas dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarayaw-rayaw. Amunain sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya. Hasabab mayta, hasabab sindayaw sin kakahinang nila dendi hadunya na. Mga taymangud ko ang Islam, bangkitan yung miyagad hadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dendi palang hadunya kana naman taniyo na in kasanyangan. Sabab, in kasanyangan, bukon kitaon taniyo, bukon dungon taniyo, ha mga sila bukon Muslim. Bukon yat tulong 10 basis taniyo sin kasanyangan. Bukon yung pagyano yung kasanyangan, bang kita niyo talos na mag-school. Bukon yung kasanyangan, bang long tanahin ang nakita niyo professional.
naon na kita niyo hinang mataon na inalta taniyo, malingkat nin sa sakatan taniyo, malingkat nin panamong taniyo, masarap na yung pagkaon taniyo, bukod niya ito yung kasanyangan. Sa in real kasanyangan, amo na in mga sila, nagtataat fa Allah subhanahu wa ta'ala, salta, iusal nila, piyapakay nila, in mga parkala ni'mat, diril kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi sila masasat, sin sasakatan nila, amo hindi sila masasat, sin pamaybay nila, amo hindi sila masasat, sin kaasawahan, sin kaanakan nila. Sa in mga yaon, usalun nila, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in anak nila, pinturuon nila, tarbiyahon nila, marayaw, hasupaya mahinang siya, amo inlong ta, mangindua kanila, adlaw kiyamat. Iwan mangindua kanila, hawak to sila, halaw sin kuul, magmumpaat yat to kanila. Iwanin sa sakatan nila, usanun nila, matupa marayaw, iwanin alta nila, hipagsadak, hipagzakat nila. Iwan sin mga pagkaon nila, tamungon nila, usalun nila, atin niya, ipangdihil nila, atin na pakayon nila, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan mga tayo manghud ko agama Islam, in opposite sab, sinamuin mga sila tao simulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي hisiw-siwin sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala ha Quran niya hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala na uno in hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas din di pa dunya fa inna lahu ma'ishatan danka amunain buhiun sila sin Allah ta'ala atawakan dilan sila kabuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala danka amuin sahunit-hunit na atawakan sangi-ngi na kabuhianan din di hadunya ataw kan sa sigpit-sigpit na kahalan sin kabuhianan nila din di hadunya iban hadlaw kiyamat unoy sabin siya sadde sin Allah ta'ala wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma iban buhiun sila hadlaw kiyamat in kaunan nila buta sila di sila makakita mamung sila qala rabbi lima hasyartani a'ma o Allah may ta kami buhiun mo butah dindi hadlaw kiyamah waqad kuntu basira ibaning kaunan namu atau kanin kaunan kulong niya maka kita aku dito halaw hadunya na unuin sambung sin Allah subhanahu wa ta'ala qala kadhalika atatska ayatuna fanasitaha amu inin result may ta mabutah may ta siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiyamah unin result niya kadhalika atatska ayatuna fanasitaha ihat turaysab in kaunan niyo dito halawm sin hadunya kamu di matung kanin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala in tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdakwain mga kaulama anin mga kaguruhan nagpasampay sin agama Islam nagpasampay sin tauhid nagpasampay sin mga akida marayaw sa unin hinang mo fanasitaha kialupahan mo ataw kan siulang mo wayron mo kihagad demikyan aun pa rin kato tan yudyo-udyo pa aun yudyo-udyo pa in mga sila kaguruhan in mga sila kaulamaan na laung sin Allah ta'ala wa kadhalika al-yawma tunsa iban hadlaw ini hadlaw qiyamah na lupahun na mo disabkaw na wayron na makatawang kay mo hadlaw kiyamat hadlaw akhirat wayroon na makatawang tupot da Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangin Allah subhanahu wa ta'ala, lupahon niya na kau tantutuod, ikaw na yung sangi-ngi manusia, iwan sangi-ngi na kahalan, iwan sinhulaan mo, amo na yung afinar ka jahannam, na mahuli, rito na sadya tumubtob, in pangadjian taniyo hadumini. Mahuli, aun kita niyo makawa pangadjian, siya na kuman maniyo tiyo, mga ako kamaapan kaniyo, pagbalikan dakuman wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين